hau toihane neve tun no hauladun ya tempu diak atu sai mai liur mai be ohin loron habele sai tambah ohin lorom mus sai hela mai be malirin. Além de acompanhar panorama nebe furak, ita hakat fali ba transporte benia. Nebe preparado tia ona iha motanini. O di lau pasiar iha motalar. Durante rolao liu iha mota entre cidade Niña Claran, bele acompanha cidade Buda iha parte ocidental, no cidade Pest iha parte leste. Nebe ahu liu tiha Ponte Sira, Castelo Buda, no Parlamento Hungariania. Ihalorai kida, rai mosahuna kukun, ho ahin nebe halona bilang sidadene. Maske kalambot ya ona, horai malirin. Maibe, visitor barak selao iha motaninin. Ponte, to iha parlamento nia on. Hodi, akompanya fatin hirak ne iha tempu kala. Ihane ita la preocupa ho folin han. Tambah restaurante iha dalam nini barak ma folin barato. Nebe compara ho pound sterling entre pound hat kalima belehan ona to obosu. Maske iha restaurante balung iha fatin turistiku ladung barato. We have a mangalitsa goulash. Mangalitsa is like pork. It's pork, but much delicious and tastier from the any pork. So this is the most delicious pork in Hungary. And we have the pika perch and the rats. They are Hungarian fishes. Sente seguru liu, wanghira lao ain iha cidade larang. Tambah dalam babis kaleta lao ain komboyu no kareta nian nebe organizado tebes. Hau lao da daun iha dalang ba lao ain nian ya sorine ba kareta sira no iha liman los ne ba escaleta sira no vamos continuar lao atu lao ain sai kareta sai bicicleta seguro liu iha dalan ni dane tambah hotu-hotu ihania fating ket-ketak. Hau hamrikela ya herois care. Ya kotuk neba nakon ho turista lokal no turista internasional sira. Mayu sisina Korea no Eropa sira seluk.